Samuel wesibili chapter number 2 ndizofunda quick afunde from verse 1 down to 7 maybe 8 yes si emveni kwalokho ke sizothandaza ngegama lenkosi. 2 Samuel chapter 9 verse number 1 down to 9 yes. 2 Samuel chapter number 9. Yes. Right. Samuel wesibili, ncwadi yesibili kaSamuel. Funa sihambe sonke yabona abantu basapherosa. Yes. 2 Samuel chapter number 9. Yes. Siqala ku verse 1. Cabanga ukuthi sonke sifikile singafunda. U-Elisha umprofeti wabiza enye yamadodana abaprofeti. No, lahlekile baba. 2 Samuel. I have no. I'm not going to dibanisa no Elisha. Once one mention Elisha, ndinanto nje endisaku Elisha. Yes, 2 Samuel chapter 9. Chapter number 9. Yes. Verse number 1. Yes. uDavide wathi usekhona yini osele endlini kaSawule? Ikhona isihloko lencwadi kule Bible ofunda kuyi-heading. uDavide uphatha kahle uMephibosheth. Ithi le yam uDavide wenzela uMephibosheth umusa. uDavide wenzela uMephibosheth umusa. Verse 1 ke baba ungafunda. uDavide wathi usekhona yini osele endlini kaSawule ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na? Kwakukhona endlini kaSawule inceku egama layo linguSiba. Bambizela kuDavide inkosi yathi kuye, unguSiba na? Wathi, inceku yakho inguye. Inkosi yayisithi akusekho endlini kaSawule noyedwa engingamenzela umusa kaNkulunkulu na? uSiba wathi enkosini, uJonathani usenendodana elunyonga ngezinyawo. uJonathani unendodana elunyonga ngezinyawo. Yes. Funa ukuthi highlight leyo ndawo. Elunyonga isiZulu wasitolikwa right. Ekhubazekile ezinyaweni. Yes. Inkosi yathi inkosi kuye, ithi na? uSiba wathi enkosini, bheka isendlini kaMakhiri indodana kaAmiyeli eLodebari. Lo mfolo uMephibosheth funa number 1 ubamba ukuthi ulunyonga ukhubazekile. Number 2 bathi usendlini kaMakhire indodana kaAmiyeli eLodebari. Babele ndawo ukuthi useLodebari. Yes. Inkosi uDavide yayisithuma yamlanda endlini kaMakhiri indodana kaAmiyeli waseLodebari. Base ke uDavide wathuma ukuthi makalandwe lapha eLodebari. Verse 6. uMephibosheth indodana kaJonathani kaSawule wafika kuDavide, wawa ngobuso, wakhuleka. uDavide wathi, Mephibosheth, wathi, nansi inceku yakho. uDavide wayesethi kuye, ungesabi ngokuba impela ngiyakukwenzela umusa ngenxa kaJonathani uyihlo. Ngikubuyisele lonke izwe likayihlo uSawule. Udle njalo etafuleni la. Bese ke udla njalo izothi esingesi you will eat at my table continuously. That means forever uzawudla njalo etafuleni lami. Yes. Wakhuleka wathi, iyini inceku yakho ukuba ubheke inja efileyo njengami na? Esekuzwile lokho uMephibosheth iBhayibheli wakhothama wathi, ibe iyini nje inceku yakho
ukuba ungaze uzikhathaze ngenja efileyo njengami na. Hey, abakuthi isizulu sakho singaphansi kunesami. Esami ngathi sihamba siyakushaya isami. Ithi uMephibosheth wakhothama wathi ibe iyini nje inceku yakho ukuba ungaze uzikhathaze. Ukumkani, the whole king, into ya striker uMephibosheth uthi awu inkosi yonke songaze uzikhathaze, ukuthi bebekhona abantu ababengcono kunayo uMephibosheth. Manje iyamthusa lento uthi ibiyini inceku enjengami uba ungaze uzikhathaze ngenja efileyo njengami. Kusho ukuthi ebeseke zirata njengenja efileyo. Verse 9. Inkosi yayisimbiza uSiba inceku kaSawuli yathi kuye, konke okaSawuli nokwendlu yakhe yonke ngikunike indodana yenkosi yakho. And then wadeclare ke kuSiba nakubantu bonke, mayitshela uSiba ukuthi uSiba hambisa indaba ukuthi konke okube kungokukaSawuli kunikezwa lo mfana uMephibosheth. Yes. Uyakumlimela umhlabathi. Nina ke niyakumlimela umhlabathi, niyakumseva, niyakukhonza. Yes. Wena namadodana akho nezinceku zakho ufune ukuba indodana yenkosi yakho ibe nokudla. Ufune ukuba indodana yenkosi yakho ibe nokudla. Masithandaze. Siyabonga baba Nkosi ngelizwi lakho eliphilileyo elinamandla okudala. Lithi Nkosi izwi lakho emhlabeni kwakumnyama kungekho nto. Baba wethu othandekayo, izwi lakho lafika lathetha phezu kobumnyama, ubumnyama balizwa izwi lakho, kwabakhona ukukhanya. Izwi lakho linamandla okudala okungekho kube khona. Izwi lakho linamandla ukuthi Nkosi into ebezingenzeki kubantu kodwa maselikhulunyiwe lafika lona zenzeke into ebezingenzeki kubantu. Selifundiwe baba wethu onamandla onke, siyalikhulekela ukuthi udedele amandla alo ngalo wenze izimangaliso, kuphile abagulayo, kukhuluwe ababoshiwe. Baba wethu othandekayo, ngegama lenkosi yethu Jesu uKristu uMnazaretha ongcwele. Amen. Hallelujah. Amen. Bathandekayo, mangiphinde ndibulise ngisindisiwe njengoba udada bekeseke endazisile. Bengifuna nje sifunde sihambe sonke ngalendaba. Mhlawumbe thina sonke sesingawavala amabhayibheli wethu, kusale lo ofundayo. Makwenzekile ngizobuye ngimcela. Amen. Ngisindisiwe uJesu inkosi yokuphila kwami, uJesu ngumsindisi wempilo yami. Haleluya. Ngiyamthanda kakhulu uJesu, nami ngawenzelwa, ngawuthola lo musa. iBhayibheli lapha esifunde khona okhuluma ngawo. Amen. Ngasindiswa, uJesu wazixolela zonke izono zami. Haleluya. Waba inkosi yokuphila kwami, ngathola ukuphila okuphakade. Haleluya. Ngathethelelwa zonke izono zami. Haleluya. Ngenziwa isidalwa esitsha, ngaba ukulunga kukaNkulunkulu. Manje uthi uNkulunkulu makebheka mina ubona ukulunga kwakhe ngoba ngathola uJesu. Haleluya. Haleluya. So ke ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu owenzile ukuthi sibe khona lapha. Njengoba sebetshilo utata ukuthi sisuka ngibuya eEastern Cape. Haleluya. Ngithanda noma nje sizoqhubeka lapha phakathi evekini, kodwa ngiyathanda nje ukuthi uJesu nami ngamamkela. Haleluya. Wafika uJesu empilweni yami 2014. Haleluya. Ngoba ke into enkulu ngaphezulu kwento zonke zake zenzeke empilweni yami, ngihlezi ngikhumbule ngathi beyenzeke yesterday. Amen. Noma sokuphele cishe iminyaka ewu12. Haleluya. Ngahlangana naye uJesu. Wafika 2014 19 kaJuly. Haleluya.
ngathatha uJesu kwakungo2 isikhathi ngikhumbula yonke into kwakushunyayelwa iverse ebuLuka chapter number 1 verse 37 ethi akukho okungenzeki kuNkulunkulu, for with God nothing is impossible. With God nothing is impossible. Ngabona ukuthi njengoba babeshumayela befakaza bekhuluma ukuthi kuNkulunkulu akukho okungenzeki, sengathi emveni koba ndimthathile uJesu ngabona ukuthi babengangirobhi ngempela, akukho okungenzeki kuNkulunkulu. Ngamthatha uJesu noma ngangingamfuni, kodwa ngamthatha ngoba kwashunyayelwa ngisenkingeni, kwashunyayelwa impilo yami isengxakini. Hallelujah. By that time 2014 ngase ngineminyaka cishe ela9 ngiku drugs, ngiphuza utshwala, impilo yami ebhubha, impilo yami ishabalala. Hallelujah. Wafika ke uJesu kwashunyayelwa, ngamthatha uJesu hayi ngoba ngifuna ukukholwa, hayi ngoba ngifuna ukusindiswa. Ukuthi nje ngalesa sikhathi babeshumayela uJesu kwakuyisikhathi lapho ngangiphuma ejele ngoba ngangiphila impilo yokungena ngiphuma ejele. Nangalesikhathi kushunyelwa ke nginensuku ezu4 ngiphume ejele, ngiphume ngebail, kodwa ke ngisaxoxa indaba yami ecourt. So kade ngizoya ecourt on Tuesday, kwaku Saturday, kade kungomgqibelo ngesikhathi ngithatha uJesu. Hallelujah. So ngamthatha uJesu ngoba lo obeshumayela wathi ayikho into angeke ayenze uJesu. Yeah, wathi ayikho into, wathi noma yini, wathi noma yini. Waqhubeka nje lokho ukuthi everything that threatens your life, noma yini esabisa ukuphila kwakho, noma yini esabisa ifuture yakho, ayikho into uJesu angeke ayenze. So ngathi mina angifuni ukusindiswa ngoba ngade ngidelela lento yokusindiswa. Ngathi no, mina angifuni ukusindiswa, kodwa ke uma lo baba esithi ayikho into uJesu angeke ayenze, wathi noma yini ofuna uJesu akwenzele yona ngakwenzela. Ngabheka impilo yami ngazibona ukuthi ngina 20 years ngaleso sikhathi, ngazibona ukuthi ngibhekene nejele, and icase yami kwakuyicase a serious case ye robbery. Amen. So ngangazi kahle ukuthi njengoba ngiyejele ngolwesibili angizubuya ngizogwetshwa ejele futhi ngizohlala cishe iminyaka engekho ngaphansi kwe10, engekho ngaphansi kwe10. Hallelujah. So ngamthatha uJesu ngaleso sizathu, hayi ngoba ngifuna ukusindiswa. I never imagined, azange ngiphuphe nokuphupha ngisindisiwe. Kwinto zonke ezazisenziwa emhlabeni zange ngicabanga ukuthi ngingaze ngithatha uJesu ngisindiswe, kodwa ke ngamthatha ngoba bethi akukho uJesu angeke akwenze, akukho uJesu angeke akhulule kubo. So that was fine ngoba soqhubeka nalapha evenini, yeah, to fast track the story. On Tuesday ngaye court, kodwa ke ecourt kwenzeka isimanga ngoba lo kade engivulela icala, lo kade sibarula, kade sibarobha, kwathi makhulula icala baphakamisa izandla bathi bayaliqisha ityala. Kwangathi kuyadlalwa, laqishwa kanjalo ityala labo. Amen. So masengisendleleni kuye le move ekhaya ngakhumbula ukuthi habe icase yami iqishiwe, and Saturday bokukhululiwe kwathandazwa kwathiwa akukho uJesu angeke akwenze. So ke ngaqala lapho ngayibona lento ukuthi iyasebenza, ngayibona le ndaba kaJesu ukuthi noma kade ngiyi-undermine, noma kade ngibathuka abantu abasindisiwe, noma kade ngibadelela abantu abasindisiwe, kodwa manje bengine case ekade ngihamba ebe izongigweba 10 years and above. Manje ngathatha uJesu Saturday, mangifika ecourt on Tuesday laqishwa ityala labo. So ke yaba isign kimi lento, yaba ngumangaliso kimi. Ngaqala ngabuyela ezingqondweni ngakhumbula ukuthi
ukuthi kushunyayeliwe Saturday kwathiwa akukho ungenzeki uJesu. Ya manje uLwesibili ngibona lo Jesu eqisa ikhala lawo. Ngasinda laphela icase yami, yaphela icase yami. Ya ngiyaba ukusinda kwami ejele ukusokela lapho ngaphinde ngabafonela laba kade beshumayela Saturday ngabatshela ukuthi icase yami iqishiwe, kodwa ngiyafisa ngoba sengibonile ukuthi lo Jesu wabo ukhona. Ya noma kade ngingabaza ngidelela, but lento ukuthi ngimthathe Saturday on Tuesday kuqisha ikhala lami yanginikeza iassurance yakhuphula ukholo lwami. Ngabafonela ngathi ngicela ukumthatha uJesu. Ya manje ngimthathela ukuthi axolele izono zami, sengimthathela ukuthi asindise impilo yami. Saturday bengimthathela ukuthi aqime ikhala lami, ngathi iqinyiwe icase. Ya iphelile icase, it's withdrawn. Ngicela ukuphinde ngimthathe. Sengiyabafonela sebehambile, sengikhuluma ngefoni, bathi mangithandaze wona lo mthandazo ebenguthandaze Saturday. Bathi Nkosi uJesu ngenenhliziyo ngixolela izono zami, ngiyakwamukela ngawenza wona lo mthandazo lo. Ukusukela ngalo mini yatshintsha impilo yami. Laba-ke abakade beshumayela Saturday bafona ngasekhaya, bafonela abanye abazalwane ukuthi bazofaka umkhuleko ekhaya. Every day bafika bafaka umkhuleko ekhaya, bafaka umkhuleko, bamtshela ukuthi kunomfana othole uJesu. Ya babanikeza i-address yasekhaya, bathi lo mfana kade eku-drugs, lo mfana kade eku-gangster, lo mfana kade eku-28. Because isikhathi ngisindiswa ngiku-28, izandla zimnyama inyawuphe, ya izithende zimnyama, i-drug, ipilisi leso sikhathi. Amen. So ngabeza obaba benza i-follow up ngoba bazwile ukuthi kusindiswe isigebengu. Bafaka umkhuleko ekhaya njalo ngo-6, bafaka umkhuleko laphela isonto. Labo baba bahlezi befika bewu-2 bafaka iprayer, baphela iveki yokuqala. Second week bafona bathi bayeza again. Kwaba khona into enhlizweni yami ethi ake ngimeme omakhelwane. Ngaqala ngabiza omakhelwane, sangena efletini ekhaya, kwakhulekwa, bashumayela baba, baqhubeleka. Laphela iveki lesibili, baliphela iveki lesibili, kwathi ukuthi iflet leyasekhaya yagcwala. Ya kwiveki lesithathu noma elesine, towards the end of July, mabefika babuya netent, bayimisa itent ekhona lapha ekhaya phambi kwendlu lapha ekhaya, ngoba manje indlu igcwele, yagcwala netent elingekapheli iveki imini itent. Ya kanti abantu njengoba betheleka bengena, abazama ukuzokhonza, abazama ukuzoshumayela, abazama ukuzofuna uJesu, bazofuna ukuzibonela ukuthi lo kade khuthuza imizi yethu, lo kade sirobha, ingaba ngempela na usindiswe ngempela na. Ya batheleka abantu, bangena abantu, kanti njalo abazanga kuNkulunkulu, bafuna uzoziphuvela, bafuna uzozibonela igitsa isigebengu okuthiwa sithathe uJesu. Khumbula kahle ngoba le ntende yabo abayimisa yaqhuba, yaqala nge-end of July yaphela nge-15 kaNovemba. Khumbula kahle ukuthi laphaya ngo-September baqala babiza umnikelo etendeni. Babethi mabewubiza umnikelo bangayibali imali, bayithathe bayinikeze mina ukuthi ngiyibale mangilala. Amen. Ithi mayiphuma inkonzo ngibona omama besiya kulabefundisi bethi, pastor ningalenzi iphutha, lo mfana nina nimazi for 2 months, thina ukhulele la, don't make a mistake, nishiye imali kulo mfana. But no, don't worry mama, siyayithemba into ayithelile. Ya kwasho ukuthi uJesu sekengenile, kwathi ukuthi uJesu selefikile, bayibala imali. Mabebuya kusasa ngabanikeza, mabeyibala iyabhalansa, nakusasa bakunika, mabebuya ngabanikeza, mabeyibala iyabhalansa, akushoti ngisho u-R1 ngoba uJesu wayesefikile ngaphakathi, wayesefikile ngoba le ndaba kaJesu
mase kefikile uJesu ya ikhona into eshintshayo empilweni yakho mase kefikile uJesu kuba le appetite ekade zifakwe uSathane empilweni yakho makafika uJesu ngoba nabantu abantshontshayo i-appetite yokutshontsha baziqhelelanga nabantu abakuma-drugs ukudla ama-drugs abazicela. I remember ngangike ngikhale ngizolala ngingedwa endlini ngithi namhlanje is my last day ngibhema indanda noma ngithi is my last day ngiphuza utshwala kodwa ngingazi ukuthi kubuye kwathini kusasa lingekashoni ilanga sengidakiwe sengiphinde khona ethaveni ngoba kunento engathandisi mina kunamoya onamandla kunami ongenza ngiye kuma-drugs noma ngazi ukuthi kurongo ukuba kuma-drugs but I always find myself ngikuma-drugs ngoba lento ye-drugs le ngayiqala ngisemncane mangisenza u-grade 12 ngo-2012 ngesikhathi se-winter school ngangaya ku-winter school othisha bashaya imali bahlanganisa imali bangise-rehab for 2 weeks ngesikhathi kuvalwa isikolo nge-winter school but ngaya nga-attend ama-programs ase-rehab for 2 weeks but mangibuya e-rehab after 2 weeks 14 days no cigarette no drug no alcohol bengihamba iprogram zokulwa ne-addiction kodwa mangibuya nje first day into yokuqala engayifuna mangifika ngafuna ugwayi ngafuna i-drugs ngafuna ukwasho ukuthi i-system ne-program yase-rehab ayibanga nawo amandla okuyishintsha impilo yami ayibanga nawo amandla okuyishintsha impilo yami kodwa mhlazana uJesu efika empilweni yami yanyamalala i-addiction ye-9 years i-addiction kaphilisi i-addiction yotshwala bathi ukuthi kufike the real thing kufike into yeqiniso kufike into enamandla kufike into ephilayo kufike baba makafika uJesu akuhlali kunjalo amadimoni ebekade ethola indawo empilweni yakho ya ayabona umnyango owahamba imimoya engathi operator empilweni yakho ekhaya lakho makafika uJesu ayawubona umnyango wokuhamba basho ukuthi uJesu ufikile empilweni yami uJesu ungenile empilweni yami bamangala abantu bomphakathi bebona iphara liguquka bebona igintsa liphenduka bebona igintsa lishunga ngo-October ngaqala ngashumayela kulo lona leli athende elalimiswe ekhaya one day zange bafike abashumayeli bethende basho ukuthi abantu bakhona etendeni kwashayo 7 kwashayo 7:30 ngasho ngathi namhlanje abekho abeshumayeli ngathatha istage ngashumayela ngaqala lapho-ke ukushumayela ngo-2014 ngo-October kuze kube manje ngiqinisekile I am convinced emoyeni wami ukuthi ayikho into emhlabeni engaphezulu kaJesu ayikho into engasiza umuntu emhlabeni ngaphandle kukaJesu izinto zalomhlaba azinawo amandla okutshintsha impilo yakho izinto zalomhlaba azinawo amandla okukhulula impilo yakho into zalomhlaba mhlawumbe angasho ukuthi azinawo amandla mhlawumbe mangivume ziba nawo amandla ezinye kodwa into zalomhlaba ziyamsiza namhlanje kusasa amandla azophelelwe kodwa masifika kuJesu amandla akhamile ngonaphakade amandla kaJesu akaphelelwa abantu balomhlaba bayaphelelwa ngamandla into zalomhlaba ziyamnceda for a week ziyamnceda for 2 weeks ziyamnceda for 2 years but one thing for sure into yalomhlaba kukhona la izo expire khona noma kusemva kweminyaka ewu-10
noma kuseminyaka emva kweminyaka ewu-20 noma sowufile wadlula emhlabeni, kuthi mawufa into ekade isebenzela umuzi wakho iphelele ngamandla, zisala ingane zisokola, basala abantwana behlupheka ngoba into ekade isimisele umuzi sayaphela. Bazalwane, ngivumeleni nginanazela ukuthi into zabantu ziyaphelelwa ngamandla, imibuso yalo mhlaba iyaphelelwa ngamandla, amandla lomhlaba ayaphelelwa, kodwa uJesu umile bona phakathi, umile bona phakathi. Mayefika, he comes to stay. Uthi uphole phala, uthi ngiyazi umsebenzi awuqalile empilweni yami uzakufeza. Wafika uJesu uyawufeza umsebenzi, wafika sinephuza face, wafika izandla zimnyama, wafika igazi line-drugs, kodwa makefika wafakela wasihlanza ngegazi lakhe, sabizwa ngoba singabantwana bakhe. Ngivumele ngifakazele noJesu namhlanje, bese siyathandaza, bese siyagoduka sikhuleke sibuye kusasa. Ayikho into ake ngayibona emhlabeni but is powerful more than Jesus. Ayikho into edlula uJesu emhlabeni wonke. uJesu uyawona amandla ngaphezu kwemibuso yakhona emhlabeni. uJesu namandla ngaphezu kwaziphatha amandla ezikhona emhlabeni, ngaphezu kwetrone ezikhona emhlabeni. Ithi iBhayibheli liphakanyisiwe igama lakhe ezulwini, emhlabeni ngaphansi komhlaba. Uthi uphole phala egameni lakhe, onke amadolo ayabona, zonke ilimi ziyavuma. Nathi sizofakazela lokho emlalaza ukuthi uJesu uyaphila, uJesu namandla, uJesu uphakanyisiwe egameni lakhe. Konke kuyakhona, yashintsha impilo yami. Bangifunela isikole, kanti ngihlezi nje ku-drugs, ngine-potential yokuya esikoleni. Bangifunela isikole, ngathatha ngoba nasongena nje SMS, mina ngibona ngene SMS yaseNelson Mandela, kwangena yaseMthathe Walter Sisulu, kwamele ngikhethe ukuthi ngizoyofundaphi. Ngakhetha ukufunda eMthatha ngoba kuseduze nasekhaya, ngangaye eBhayi. Amen. Ngafunda ngaqeda ngo-2019. Amen. So uJesu wayenzela umusa, wayenzela umusa. Umusa ke into oyenzela ungayifanele. Umusa into ongayideserviyo kodwa uyenzele, into ongayiqualifyeliyo. Umusa ukuthola into ongenama-qualification ukuthi uyithole. Ya uthi uPaul sasibude nezethembiso zikaNkulunkulu, uthi sasifile ngenxa yezono zethu, kodwa ngomusa wakhe uNkulunkulu wasifumana. uNkulunkulu nathi sasifile, sasibude, sifile ziziphoso zethu, kodwa uNkulunkulu wayithola impilo yethu ngomusa. Umusa ukwenzela into ongayifanelanga, kukwenzelwa into ongayideserviyo, kukwenzela into ongayilungelanga. So besenzela lo musa. Namhlanje sibizwa ukuthi singabantwana, abantwana bakaNkulunkulu. Sithengiwe ngegazi, sithengiwe. Abantu basayikhumbula i-background, kodwa ezulwini abasayazi i-background. Abantu basayikhumbula i-past, i-history, kodwa ezulwini sibizwa ngokuthi singabantwana bakhe. Senzelwa umusa, senzelwa inceba engafane yenzeke. Ithi iBhayibheli ke lapha sesithandaza kufika uDavide endlini kaSawule. Ithi iBhayibheli makafika lapho wafike wabuza wathi akukho osele. I-heading yangibusisa ithi uDavide wenzela uMephibosheth umusa, kwenzela uMephibosheth umusa. Ya uDavide
wazana noMephibosheth, wazana noSawule, wazana nobaba kaMephibosheth. Ya kodwa makefika uthi ithi iBhayibhile uMephibosheth uthola umusa kuDavide. Ya ithi iBhayibhile wafika endlini kaSawule wathi akusekho yini osele endlini kaSawule ukuze ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani. Ithi iBhayibhile kwavela isitaka, kwavela inceku yakwaSawule egama layo linguZiba. Makefika uZiba wathi uZiba ukhona oseleyo. Ya ukhona oseleyo but une problem. uZiba akayibuzwanga ukuthi une problem na oseleyo noma kana. Wagijima uZiba wakhuluma iproblem kaMephibosheth uthi no ukhona oseleyo. Inkumkani uDavide ukhona osele but iproblem ngalo osele uyinyunga. Ya ukhubazekile emilenzeni, wafa imilenze. Ngoba abantu bayakwazi ukuthi bakudescribe ngenkinga yakho, bakudefine ngengxaki yakho, bakudefine ngesimo sakho. Lo akayibuzwanga isimo, ubuziwe ukuthi ukhona yini osele. Akubuzwanga ukuthi uyinyumba noma akubuzwanga ukuthi ucrippled noma is okay. Akubuzwanga ukuthi udisciple noma he is able. Kodwa wagijima wayibika ngoba abantu bavamile ukuyibeka phambili iproblem yakho. Abantu bavamile ukubeka ukubiza ngesimo sakho esingesihle kahle kahle. Kodwa wathi uDavide okay wathi uZiba ukhona. Number one, he is crippled. Njengoba ephuka inyawo nje akekho nalapha. Ya akekho lapha kwi-display, akekho lapha kule ndawo ohlala abantu aba-right. Usathathiwe wayofakwa eLodibhare. iLodibhare yindawo lapho bekulahlwa khona abantu aba-useless. Bekuthi bakubhekwa emphakathini kuthola abantu okuthiwa la ngeke kusaphuma lutho la, ayikho into enhle engavela kulona. Bonke abagulayo, abakhubazekile, abampofu, abahlutshwa yimimoya babethathwa basuswe ebantwini abengathi ba-right, babesuswe ebantwini aba-ordinary bayovalelwa bodwa kwindawo okuthiwa kuseLodibhare. iLodibhare is a place of rejection. iLodibhare is a dumping site lapho kulahla khona abantu aba-useless. uMephibosheth wayesebekwe lapho, wayese-right way off emphakathini, kanti naye wayese-right off, wayese-give up-ile uMephibosheth, wayeselinde ukufa. Ya wathi uZiba esathi useLodibhare wathi ukumkani mlande ngoba uNkulunkulu makufika isikhathi sokuthi asebenza kusenandaba ukuthi icondition yakho ithini. Masokufika isikhathi ukuthi uNkulunkulu asave, ahlangule impilo yakho, akasayiconsiderishi background yakho, akasawalandi izolo lakho, akasayilandi history yakho. Ngoba uNkulunkulu operator in a form of a mercy. uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onomusa. Wathi esathi uZiba ukhona uMephibosheth useLodibhare. Wathi uDavide hambani niyomthatha khona eLodibhare. Wathi hambani niyomlanda eLodibhare. Icondition yakhe ngeke ijike imesi, ngeke ijike lento engifuna ukuyenza. Lento engifuna ukuyenza kuMephibosheth ngizoyenza noma ekhubazeke inyawo. Lento engifuna ukuyenza kuMephibosheth ngizoyenza noma i-background yakhe ingekho yinhle. Lento engifuna ukuyenza kuMephibosheth ngizoyenza noma abantu bembiza ngamagama, because ma efika uNkulunkulu ezosiza abantu bavamisile abantu ukudefine iproblem sengathi uNkulunkulu wethu ikhona. Bakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ayikho into engawulayo, ayikho into wake wafika
eBhetheli iBhayibhile wafika uJesu umhlobo wakhe umngani wakhe obekade emthanda uLazarus selefile iBhayibhile before afe bamthumelela iWhatsApp text bathi master umngani wakho omthandayo uyagula phuthuma iBhayibhile wabhutika uJesu. If it was our time ngabe sithi wambhutika uJesu kwadlula okay wambhutika waze wagula uLazarus wabhutika uJesu waze wafa uLazarus wangaphendula uJesu wabhutika waphela usuku lokuqala engcwatshiwe waqhubeka wabhutika uJesu kwaphela lwesibili engcwatshiwe waze wabola umzimba kaLazarus ethuneni kwaphela usuku lwesine bathi usuku lwesine iBhayibhile wathi uJesu kubafundi bakhe uLazarus umhlobo wethu ulele wamasho ukuthi ufile wathulele abantu bathi ufile bayivalile ifayili yakhe bebekhona emngcwabeni bama bayivala ebesebenza kwi-department ethile ngabe kwamabaphathi bakhe bavala ifayili yakhe officially kwakhalwa wathiwa wasiphendwa kodwa uJesu masephakama uthi no asiyambeni siyomgoba into ezihawula abantu azimhawula uNkulunkulu into ezibubuhle ebantwini zibulala uNkulunkulu lapha abantu bethu befiwe uNkulunkulu uthi kulelwe akafanga uLazarus ulele wathi ngosuku lwesine asihambe siyomvusa makafika eBhetheli unento endithandayo eyakhulunywa ngabodade boLazarus bobabili wafika owokuqala wayisho lento wafika nowesibili wayisho lonto. The first thing abayisho mabebona uJesu efika uLazarus efile sekena 4 days efile angiyazi emlalazi ukuthi ibefile empilweni yakho angiyazi emlalazi ukuthi intona efile ekhayeni lakho kodwa bazalwane uJesu selefikile onentente wena itente but it's Jesus invading the city when ubona amashumayeli but it's Jesus remembering your story iBhayibhile malefika wathi lodada boLazarus ubebe ukhona angiyazi ukuthi wayithola phi lento losisi ngoba semathi he had a revelation ukuthi in the presence of Jesus death is impossible. Malakhona uJesu ubona nje masingakhuluma ngale ndawo ngoba empeleni kunento ezifa hayi ngoba kuyisikhathi sokuba zife kunento ezifile empilweni yakho kunabantu abafile bangcwathe empilweni yakho hayi ngoba bokufika idate sokuba bafe ngoba engekho uJesu uthi Maria ubukhona ngaba ngafanga uJesu makangekho uJesu kuba nento ezifayo makangekho uJesu kuba nento ezidileyayo ngoba makangekho uJesu death is possible makangekho uJesu captivity is possible makangekho uJesu imimoya iyazenzela wafika uJesu wasukuthi lolu hlobo lokufa it was not a kind yokufa njengezinye inhlobo zokufa lobu kufa kwaLazarus kade kwenzekele ukuze kudunyiswe igama likaNkulunkulu wathi mabethi uphi uLazarus naye wakhuluma lento yakhuluma kuziba uJesu ukhuluma uyabuza uphi uLazarus nimbekephi ngoba ngizomngcwaba wathi lona uma nisazawupha Jesu selefile selezinanuka selezimolile wathi uJesu don't tell me ngokubola kwakhe don't tell me ngokufa kwakhe nimbekephi bazalwane
uyabuza uJesu ukuthi yini ekuhluphayo, yini ehlupha impilo yakho, yini esile empilweni yakho. Ubani namhlanje ongaphakama athi ngiyahamba eSowe kodwa kunento esile, ngiyaphila eSowe kodwa ngiphethe ukubona, ngihamba nokufa, ngihamba nokunuka. Uyabuza uJesu, ungabisazi ukuthi udala ngabola, sengiyaziwa emphakathini, sengibizwa ngesimo sami. Jesus is asking, yini empilweni yakho, yini esile empilweni yakho. Wakho Jesu ambonisa ithuna lakhe, mane yamvusa uthi mina ngibuvuka, mina ngibuvuka, ngiwukuphila. Okholwa kimi noma befile uzothola ukuphila, ngoba makafika uJesu noma yini ebefile. Abazalwane, he is the resurrection. Uvuka uthi bahabele naye emakhosini, uvukile wena nhlobo yabakholwayo. Sakuvuma ngoba thina sikholwayo, abantu basemlalaze. I don't know ukuthi yini efile empilweni yakho. Here is Jesus. Nansi indoda evusa ufile, nansi indoda ebuyisa walahleka. uJesu evusa uJesu uvusa bese ufile. uJesu sebefikile, sebekhona. Akusena ndaba ipast yakho, akusena ndaba isimo sakho. Uyabuza uJesu ukuthi yini ekuhluphayo, yiza nenkinga zakho, yiza nemithwalo yakho kuJesu. Sizophuleka siqede ifasi yethu. Hayi God. Ithi iBhayibheli. Siyathandaza ngoku. Wathi, you know uJesu, uDavid ufuna ukwenzela uMephibosheth umusa. iBhayibheli ke ligcwele cishe zonke izinto ezibhalwe eBhayibhelini. Ngalesikhathi la sifunda khona beke ngekabikho uJesu, but iBhayibheli singasho sithi it's all about Jesus. Ukuthi nje kuTestament elidala ufihliwe uJesu, kuTestament elisha uqwambuliwe uJesu. Lapha sifunda khona iTestament elidala, iBhayibheli ithi lapha kuTestament elidala it was a foreshadow of the real things that are to come, izinto eziqiniso ebezizoza. So iBhayibheli igcwele nge symbols, you know, nezinto eziningi ezisymbolize uJesu, ezisymbolize uJesu. Njengoba uDavid efika lapha baMephibosheth wayeshumayela ngoJesu, but uJesu esafihliwe because uDavid kwasayena he is a typology, uhlobo lukaJesu. Ukuphila kwakhe, impilo yakhe yonke uDavid ibonakalisa uJesu. There is a strong connection phakathi kwaDavid noJesu, ngoba uDavid wayezoresemblisha, wayezosymbolize uJesu ozayo engekabikho, but wayezo-actor. He was a script about Jesus engekabikho uJesu. That's why efika lapha efuna ukwenza umusa, ngoba nokufa uJesu, ukufika kukaJesu kwaba i-expression, ukubonakaliswa kukamusa ebantwini bonke, kwi-humanity yonke. So makafika kuDavid naye ufika as a typical example of Jesus Christ, ufika eyithaphelo eludidi lukaJesu, ngoba impilo yakhe yonke uDavid it symbolizes, it
draws ibonakalisa impilo kaJesu. Hallelujah. Ngoba njengoba sezokwenzela uMephibosheth ubusa, akakhulumi ngento angayazi, naye uyiproduct yomusa, uyiproduct yomusa. Uyabhala lapha ku-27 verse 10 uthi umama nobaba bangilahlile kodwa uNkulunkulu wangiphakamisa, wangixosha. Ngoba uDavide naye indoda eyayilahlwe ngabantu bonke, yashiywa ngabantu bonke, kodwa uNkulunkulu wangayishiya, wamfumana uthi uDavide elahlwe ngabantu. Even umama wakhe, utata wakhe bemrejecta, abafowabo bezama ukumbulala. Uzabhale ku-121 uthi ngiwaphakamisele ezintabeni na amehlo ami. Uthi usizo lwami luvelaphi? Uthi usizo lwami luvela kuJehova owenze izulu nehlabathi. So uDavide waye-understanda kahle indaba yokwenzela umusa, indaba yokuphila ngomusa. Ufika lapha-ke uzokwenzela uMephibosheth this kind of grace, this kind of mercy. Uthi nimbekephi? Uthi uphi indodana eseleyo kaSawule ekhona endlini kaSawule ukuze ndiyenzele umusa? Babe sebesithi-ke uselodibhari, uselodibhari. Into ehlele enhlizweni yami masikhuleka ngabantu abaphilayo kodwa bona bayazazi ukuthi abasenako ukuphila. Yes, bayahamba sishophisha nabo ezitolo kodwa ngaphakathi kwabo abasenako ukuphila, abasenako ukuphila. Nabo bayazazi mhlambe nokuza kwakho la ethembeni uze ungenathemba ngoba you think awuqualify, awusalungelanga nokuthi uye phambi kaNkulunkulu ngenxa yezono zakho, ngenxa yesimo sakho. Ngizokwazisa namhlanje ukuthi lo musa lo wenzelwe wena, lo musa lo ukwanele nawe. Ethi iBhayibheli wafika wathi nimbekephi uphi uMephibosheth? Wathi uzima uselodibhare, ufe inyawo, kodwa ukufa kwakhe inyawo kwangamvimbela uNkulunkulu ukuthi aveze umusa wakhe. Bahamba bayomlanda khona le eLodibhare, beza naye phambi kwakumkani, beza naye phambi kwenkosi. Makafika ithi iBhayibheli wamangala uMephibosheth wathi beyiyini nja efana nami ukuba ungayenzela umusa? Ngoba le nto yomusa into yezinja, akusiyo abantu abangcono, akusiyo abantu abafanele. Ngoba sonke emhlabeni sasifile izizono zethu, sonke emhlabeni sasinqabene noThixo. Yayingekho isolution, kwakungekho ikhambi elingaphilisa abantu ezonweni zabo. Abantu babehlele ezonweni zabo. Uthi lothula umculo wesiXhosa uthi wabona uluntu lonke luwele esonweni, imiphefumulo ihlelelisweni. Wathabathela kuye ngomusa wakhe, wathatha ihlazo labo, wathatha izono zabo. Ngoba makafika uJesu, it was an expression of the grace of God. Kade bengumusa kaNkulunkulu, wayezosenzela umusa singaqualify, simthumile uNkulunkulu, simshiyile uNkulunkulu, simonile uNkulunkulu, senze ububi. Kodwa kwathi kunjalo ithi iBhayibheli when we were yet sinners he died for us. Zangalinde sibe right, zangalinde sibe ngcono, sisengaboni wasifela, sathi sisengaboni wehla wasosikhulula ezonweni zethu. Sengathi ngamemezela izono ziyathethelelwa, izono ziyahlanjwa, izono ziyaxolelwa. Uyabhala uIsaya uthi noma zibovu, noma zinkompela, ngoba isono Jesu asikho isono esingamvimba ukuthi angeze empilweni yakho. Ayikho ikhesi engavimba uJesu ukuthi angaze empilweni yakho. Ayikho i-background that is so worse ukuthi uJesu angaze empilweni yakho. Ngizomemezela namhlanje
uJesu ufuna ukubonakalisa umusa wakhe empilweni yakho. Angiyazi ukuthi yini abantu abakubiza ngayo, angiyazi indlela obetheke ngayo, angiyazi background yakho. Here is the mercy. Mayifika umusa uphula ama-protocol. Mawufika umusa ungena la kuthiwa ungenwa. Mawufika umusa uvula la kuvalwe khona. Umusa ongaba wanele bonke abakholwayo. Nawe namhlanje sizokwazisa lo musa uJesu. Lo musa uJesu. Lo musa uJesu. Uyamdinga uJesu. Kanti ke naye uyamdinga. Njengoba kumele ethembe umusa kaJesu uzolanda wena. Njengoba kumele ethembe umusa kaJesu uzokhulula wena. Njengoba kumele ethembe umusa kaJesu uzophilisa wena. Nathi ndoda ehlonitshwa indalo, nathi ndoda ehlonitshwa imimoya, nathi ndoda ekhulula ababoshiwe. Uthi zanini nonke ninelisindwayo enibulalenayo kumthwalo, khona nikwazi ukuphumula. Njengoba uhlezi la awunabi ukuphumula emphefumulweni wakho, njengoba uhlezi la awuhambi kahle empilweni yakho, ungabisazi kulala, ungabisakhala. Nangu umusa, nangu uJesu okhulula abalahlile, nangu uJesu osindisa abalahlile. Ima ngenyawo zakho, ima ngenyawo, ima ngenyawo sithandaze, ima ngenyawo sithandaze. Ukhona yini osele endlini kaSawule ukuze ngimenzele umusa? Sonke siwavala amehlo ethu ethembeni. Ukhona yini osele endlini kaSawule? Mhlawumbe uyafana noMephibosheth, mhlawumbe sakho isimo siwesi kunesika Mephibosheth, mhlawumbe singcono kunesika Mephibosheth. But I want to tell you, ukhona uJesu ongahlulwa isimo sakho. Ukhona uJesu ongahlulwa izinkinga zakho. Sonke sivala amehlo ethu, funa ukuthandaza namhlanje nabantu abathi Nkosi uJesu ngenzele lo musa. Abantu abangiboni, anginako ukuthula empilweni yami, anginako ukuphumula empilweni yami, izinto azihambi kahle ekhaya, ngiyawudinga lo musa. Have mercy on me. Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Jesu ndodana kaDavide, nako ngibhubha, nako ngishona, ngihawukele. Funa wena oshoyo phakamisa isandla sakho kanje, uthi Jesus, I'm coming to you. Cela uphakamisa isandla sakho, muthi namhlanje I'm coming to you. Bless you, my sister. God bless you. Nkosi uJesu, siwavalile amehlo ethu. Nkosi uJesu ngenzele umusa. Nkosi uJesu ngisize. Sonke sivala amehlo ethu. Siphakamisa kanjalo isandla sakho dadewethu, sizokukhulekela. God bless you mfana wami lapha emva. Phakamisa isandla sakho nawe mawuthi Nkosi uJesu, come for my rescue. Yes, Lord. Come. Oza Jesu uzongikhulula. Oza Jesu God bless you mfowethu. Oza Jesu uzophilisa ukufile empilweni yami. Oza Jesu uzovusa ukufile empilweni yami. Wavala amehlo akho, ulandela inhliziyo yakho, phakamisa isandla sakho. Makhona into ethole enhliziyweni yakho ukuthi uyawudinga lo musa. Uyawudinga lo musa. Mawuvulela uthi nginemnyango ngiyanqonqoza, ukuba ubani uyangivulela, ngizongena ngihlale naye, ngidle naye. Ithi iBhayibheli uMephibosheth kwahlalwa naye etafuleni, wadla etafuleni. Nalithuba lokuhlala etafuleni
etafileni inkosi yamakhosi uJesu. Kuna wena phakathi isandla sakho gijima shesha izala ngaphambili. Sokhulekela sonke siwavalile amehlo udlulise nje umuntu odlulayo. Shesha baleka shesha phuthuma izala ngaphambili. Woza nemithwalo yakho, woza nenhlupheko yakho, woza nezifo zakho, woza nokufa kwakho. Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus. Suka lapho wozana ngaphambili. Come to Jesus. Wanele bonke uthando lwakhe, wanele uthando lwakhe, wanele bonke. Come to Jesus. Wanele bonke uthando, wanele bonke. Phamisa izandla zakho nawe baleka shesha izandla. Uthando lwakhe lwanele bonke, lwanele bonke uthando lwanele bonke, uthando izandla zethu la ngaphambili, waze wangena umusa empilweni yakho. Cela ziphakamise kanje izandla zakho, ziphakamisele phezulu mawula ngaphambili. Lift up your hands, lift up your hands. Nangu uNkulunkulu uhambele impilo yakho namhlanje. Nangu uNkulunkulu uhambele isimo sakho namhlanje. Nangu uNkulunkulu uhambele ikhaya lakho namhlanje. Kukhona la ukhushwa khona, kukhona la ukhushwa khona. Uyaphuma kulo dibhari lakho namhlanje. Uyaphuma kulesimo okade ubanjwe yiso namhlanje. Namhlanje uthola a new identity. Namhlanje uthola a new identity. Uthola ipurpose yokuphila kwakho. Ngoba make fika uJesu uthola ipurpose yokuphila. Without Jesus uphila ungazazi ukuthi uphilelani. Ngaphandle kwaJesu uphila unganayo direction yokuphila. Ngaphandle kwaJesu uphila impilo engenako ukuthula. But makefika uJesu kuqhawuka amaketane kaSathane. Makefika uJesu yonke into ekade itshalwe nguSathane empilweni yakho, it's been uprooted, yakhushwa. Uqala uhambo olusha. Ithi iBhayibhile umuntu ethatha uKristu uba isidalwa esitsha. Number 2, uthola ubomi obungunaphakade. Number 3, uthethelelwa zonke izono zakhe. Phamisa izandla zakho wenze lo mthandazo ngemva kwami. Ithi Nkosi uJesu, ngizwe izwi lakho. Ngiyakholwa ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa ukuthi wafa wabuye wavuka ngenxa yempilo yami. Namhlanje ngiyazinikela kuwe. Ukufa, isono, uSathane namadimoni bonke lobo akusenamandla phezu kwempilo yami. Ngikhululwe ngoJesu, ngisindisiwe ngoJesu, inkosi yokuphila kwami. Amen. Cela siphakamise izandla zethu sonke siziphakamisele phezu kwabo. Ngizocela umpostoli eze ngaphambili sizokhuleka kanye nabo. Siziphakamise izandla zethu. Baba wethu onamandla, Yise wenkosi yethu Jesu,
udumo malube kuwe namhlanje ebusuku baba wethu onamandla izibongo mazize kuwe wena ohlezi esihlalweni sobukhosi ogibela amafu wenza abe inqola yakho baba wethu onamandla nansi imphefumulo uNkulunkulu wethu onamandla oyizele namhlanje beza kuwe Nkosi lithi izwi lakho kanjalo uma umuntu uKristu Jesu uyisidalwa esisha wakala kuyadlula bese kuvela kusha akekho zakuwe emlahlela ngaphandle siyabonga moya oyingcwele siyabonga bayethe siyabonga mdala weinsuku sibonga ilizwi lakho ukuthi aliphumi libuyele emuva lingazange liwenze umsebenzi uNkulunkulu wethu onamandla siyabonga ukuthi ngo-day 1 izwi lakho liyanqoba uNkulunkulu wethu onamandla onke sikunikeza udumo sikunikeza izibongo zingezakho zikufanele ake sibonge sonke njengebandla ake simnikeze udumo uNkulunkulu esezulwini. Just open your mouth and say something to God. Shalaba kantalaba kontalaba bayede Nkosi bayede mafuba machini bayede sikalo bayede siphetho siyabonga Nkosi enkazimolo simnikeza udumo abeshaya izandla enkulu shaya umoya ngcwele shaya izandla. We bless the Lord. Glory to Jesus. Sizocela ke we understand ukuthi khona bese ngaphambili for a specific prayer kukhona bese ngaphambili abathathu Jesu salibonke igama lenkosi. Sicela ke laba abayinikele enkosini ubani ozosithathela I record labo bathandekayo. Nangiya usisi lapha emuva phambi sisana sifuna uba sinisize ngokuqhubekayo. Njengoba namhlanje ninikele enkosini sifuna uba sinithandazele sinaluleke. Cela banishiya amagama eni lapha yakusisi ubonge kilo nange phambi sandla lapha emva mawuphuma nje njengamanje ngivela uye kuyena ushiya igama lakho nesibongo ne cell phone number yakho so besikwazi ukuba sinithinteke emvakalweni sibashaya izandla abathandekayo bese ngingakhuleka just go straight to him ngegama lakho shaya izandla abangcwele. Praise God. Ikaleleke imvuselelo abathandekayo. Sibonga uNkulunkulu ukuthi ngo-day 1 siqale on a high note. Cabanga abathandekayo siyabona ukuthi we are going somewhere. And isikhathi esiphuma ngaso siphuma isikhathi esikahle kakhulu. Officially I think tomorrow inkomba ziyasho ukuthi 7:30 sobe siphuma. Okusho ukuthi mawuzofika late